nirmala we ka yene diala kon ling ka roine gwasame ban roche me bana jeling roje ben ling kiir mayardit jan te kane ti chawuchre kwara kane to ban roke kwidien no kane to wojan tama ka jan gwasame tin bana jo me ling kwidien kane to kontila jungon to kan dial ti kiir gorno ba ka woch ka dob dan gwijen o ne ti chicken ngot chicken gugur so bana me ban jeling kel ka dob dan en chatwo gaje no kimande kon linga je gwa no kan kono niam mi jiram jidit gorjen ojin blarity buga nyane ko ken jo dan bana kwen gwasa me kwa dang dr shawuch kwaradian kwar ne kiir mayardit ka ta dana che gwi jen o shikarong ko bikan wawon yamre kwarada ngumo woja ka ki ngumo lero da chan jeling gwasa me en walle changa kel ka pay ba kel ron kina dangro wi jan dangro wi diich la so Sudan president Salva Kiir Mayardit ka changa de ka joke ka Friday ka tiang che 3 members tit let National Constitution Review Commission and sheka watch ala National Constitution Review Commission Canadian contin gwe ka ngot ala ngot chet ka constitution tin kono kwala latalo tina ka reviewing ke gwe ke tin kono agor ka kwingone eno duob dan de wukaje wacha ka woje jen she decree mo che jalat ka South Sudan Broadcasting Corporation SSBC ka shwe kir poinde shwe Dr. Majak D agot atem joje woch jena former detainees chaja kon yene wal ngaramo charaden chaja woch mere akej biur shek mishal mere akej biur chaja woch ka un warakel mishal kong shortly other political parties take a bon medadian ramame jaje wojbo and kan edang diogati chaga woj ka kanate dit to let ka National Constitution Review and la let kan la di long chaga woj jagot ken chaga moy kan ko ken charam chale riak Daniel Dual jajelat jaje kwan che Maria Gideon Galmar mila shek jaje kwan che Mayen Jeremiah Turich jaje kwan Jeremiah Turich Rambeka political party dodien ne dangro kiram me riak Daniel Dualte ka part dodien bone no kanere kono ya kwain gwen ken kan kwadang doctor an Kiir Mayardit men chalat gwase me jani titi la zakalet under presidential order number 02 2012 la constitution misha gor ki ngoti cha gori wal no nika ron kin dangro widu walero ajan do badana wo jane tikaje ko ne diti biga constitution bikana lada gwa ke do badana de ngot de ko goy kakaje ko kane ti chakan lo kan ngot kan ga jago bikan ga maltu ka pet ajan do badana guje jeje anu mi cha ngot cha galet ka pet ka do badana de gorga je Kiir Mayardit shan ka gor bu gordin je woj anyok mem bi ngai Kiir Mayardit ne ti cha woj bang shir ngai kone o bareg machar dareng machar de lugudi no antam beten ne di jidineten te ke kamana la rode ne de kon ngai kal tok ne de kontin ci jenten de ja kulo woj ne de ko ken ci kwantin intama ngum bi kana kula lat ka ken ke jidine ngam bi kana gorno bi kana woj ke bi kan wide bi kana nukuka ka ti jekt don kara mo kana kalat cire ngai kon no ramedane kon woj akwara nyam ala chief of justice no rech chikolingo chaje woj so munyono antama Kiir woje kaga ne diala content gwangoni balamna neke tila shemane kan ne de totin content matin matkeje be all the whole school te walkan dial baga yewoj ko be ne to pile writing intama be ka ne ka tilin kanije so gorje no be kuma be jarwaj ka shiang dana gorje kaje shimo shiang do dene dan weekend ode so dan dero kaje gwada me man chanyo lad bane in Western Equatoria State Parliament charadin che nyog watch no ka charam mishal ke rezik kamis chajalat gwaram de dien la e par de dien no che wudi shal tabande bid Zakaria Baro chajalatin en gwaram ki Equatoria nyog bo che nyog wo ke leg state she wuda din mishala rek marol bol je wo national agenda ka che wuda din mishala real chol real che las gosde ka panal state bo charadin mishal ke jelamina mading bikwe che je woch ka ne wuda shal ke kwaja is actual ka che gwat ken che gala ne koken wuda shal ka a chol arop
mo kwany maker kan radin michal ka ran kel makal gat kot kane titi kane de pay la rech point kir mayadit no jen jawdana gode nywa yekel kir goro kumbe jarwaja la jen kane de content tela loyal kaje chene dial cheka gor an biate mal babay